Veterinary Department ahin pencil her group ato aphana ke joy pen waso keron pon. Sukhanjan along taxation department ahin pen katar lebasai kedeng pon. Ingdeng Kripli Kasa Club Championship 2022 Kapang Chengpon. Phaikuni ni phai kebarni hamren arong sepit telehor community hall along veterinary department ahin pen cell health group atuma phanwa so keron pon. Hamren Mandal Committee ame Pusar Singh Phangchu pen seme Chipahem Phupon. Bangso ame long aluhiaman pen MLA Rup Singh Teron, EM Dominic of Hing Maslai, EM Mongol Singh Timong, Hamren Vidisya Chairman Mohan Rong Pharpen Chinglok song along Klembang atum Chetong Dun. Waso keron pon laki inquiry PS along Kedo, Bang Toke Brake Thom Cell Health Group along ke claim atuma phansi ron pon lapen hon tami inquiry CPS atuma phan ron pon lasolong ingkyok ke pangreng atuma phanta suri ke batangka pi pajir pon mielong ia Mongol Singh Timong pen kapachini pon ke ruling party along si donangji lalote ajara war saita long dun etpo kali pulote long dun delu lapen ser long sorka chileng atawar kaselam pon je phan prabjin pen tendar pi pon po putara da thengno ningje pon phelang pi pen bida sing teron nang ke palia birta malong news Karibiang long along chojor cholang hin arona teng choglim donang jimate trading license dowek nang ji popen kedam tangar ni pen Karibiang long termas council taxation department atum pen katar lebasai kedeng pondu sonte sukhanjana long tami Karibiang long termas council taxation department atum pen pale damsi katar lebasai dengpon bangsolong assistant commissioner of tax Mrs Seradhuna BP superintendent of tax Mongol Taro deputy secretary of tax Karibiang long termas council Sona Singh Terang Miss Birti BP inspector of tax Pensar pangri ronghang inspector of tax atum penjapatir pi ponsi adimaklong an khomri dam pensai dengpon hanjang lang super egyptian rong pi nang kepalia birta malong news ini tum is kar belang almost kita ngason lo kasi pini mana boleh tum target tu suganjan kojan akan seperti longhom dalam is kar belang almost kita ngason lo kasi pini dak suganjan ani si botana ka doko kote buthot detung lang tu kasi tum so process bagai tum continue lo kasi episode pancing tu lo kasi dak suganjan ta pinian almost kita lo almost 80-90% kita lo kasi kita tang ibu humni tu lah kasi ibu humni ke penda pancing tum ta pancing pun tu latang dat ini tum bukayan si aku tum tampit pini lada tiwang pena mangge mesen anu tina respond miolo kalau ke suman ada si la ghatna pa doko ke la suman la gundami claim tap tum hai tum ke mulai फिर ये दरकार दबे aku फिर ये काम दबे लगे लेकिन itu proses है continue dah mong boleh nangli tum akemang la puson teneng nengani singbong la total target la puson amount akemang do masa itu hame kuti bharoni ba kuti bharoni sose itu target kuti bharoni sose gila nengkan singbong itu target loan aku rungat tu dola itu anjo tu sose datna motor pro west karbang east karbang loksi itu kuti rungat te kuti bharoni kamar almost 10 meter dak so daksi west karbang tu tigla west karbang ta kuti bharoni apa tangga tu dia benar kenam rung proses non suri bom ko haji proses non suri bom la kasi concrete bom ko kasi morni kan sila nang simakam bom Pak ini bulat din ko homri along bene notice pidang last day lasan pidang trading dom lalo jitu trading license kabe tumanan ke tum notice pidang no kasi la trading license ki kabe pen pasolai ke it's a violation of under section rule trading by non tribal bharat blue section so teng kan sini tum notice pidang no nang tum jong si trading license avi te prabjin pen itum karbango tum council office long pada taxation department do taxation superior of taxes department long wang sinang tum dak trading license nang apply nang ko ben prabjin pen nang tum trading license enang ko besini tum dak order pidang so pini anang tum midu kalo firun kan ini approximate kan ini kenil tum ku cash poisa kan tum rum ponpe cash poisa kan tum ponpe jitu renewal nang dia teman ta ada diskusi bang ko ada sini tum renewal fees ada sini tum joma dikang ko lapen kawe tumhan an sisteme ada si ofisi bang ko itu non aku ke sanlang businessman tum han joy keje panon tum online kan kopene la puson registration bang hola langsung si bom lo itu mah secretary sir langsung si kita joy keje bang si bom lo lapen itu motor mas council itu mon rukun CM sir
son sini teman instruction on the direction ng kilo trading license ke kolong je phan ke joy ki bena process stand nang ji the trading license jong si ave ba pp pulote la tai tum revenue ki bang yang so komsom la si aprang akiban ki bantum ki do tong ana phan man ke tum review trading license la tuman pc ditum la revenue license fees enang ko busi ditum direction ng kilo tum lu siam sir man ti authority pension me Sala Bokajan tahun angkang along kuana percentage tum si trading license ke do banon non ko dule dang ko ni tum nang kan ke dalo lota me ni ke mane kawe si kyang je Bokajan na taun no sam ni tum marjulong ताकि BRC business registration certificate tan si consider ko siku la si can force ko siku nang tum trading license ke nang delo la si la BRC kan chok ko siku mo perang business tum korte tum nang than alam le la si kona hok ni biok le bang mo si chini ko la si ni aku ko thapa chini tulom la Bokajan ki do korting je business trader korting je man me nang tum BRC da pinangi tema BRC da fis pinang ko BRC ke only municipal board mane tan committee office je tan committee itu jurisdiction area la si picho nahi oi fis tame la pen ta dutulang take proposal text polo and then trading license polo ta trading license ke ile tum 6 area mane karbango tum masal jurisdiction area an ke town area kalino kalang no la trading license ke ile tum pi bet nang polo ba and bet nang Karbi Anglong Sport Association hin pen cepatir pi ponsi Karlitang Monsing Tiso Memorial Trophy men pen ingdeng krep li Kasa Club Championship 2022 asengkan apharman paman pon Phaikuni ni phai kep pen pangcheng ponsi phaikuni ni phai krep li an pajut pon po Hanjang sepatu aklamalong sila bangso championship padupon Kecheng si kepatu pon along Pro AIM Club Borleng Ri Lapen Dongkam Club Khat Khatyang Bongsi patupon Lapen Pro AIM Club Borleng Ri atum gol ke thom thapsi chepahai pon Hanjang lang Super Egyptian rong pinang kelo abirta Malong News ICC T20 World Cup semi-final along England atum India phan parem se angdung ke timate final kachipalidun Australia ader along kepa do pon bom ICC T20 World Cup 2022 kepa thu pon along phaikuni ni phai kep arni adun thu semi-final India lapen England ang bong pathu pon lasolong England atum thetan 10 wicket pen chepa hai si isi phurkimo chibilu England atum toss hai si India phan bet ke theng paprang jia phan pin khatlu India tum over 20 pen wicket 6 chepa close kadu kawe runs 168 selamlu lapen England aphan ke hai ji aphan 169 runs ang pilu lason si England atum ta ke theng ka chiting group lapen ke pathu ke me par pigajok India atum 169 runs ang kipita wicket inuta chepa klok le pin pen si over 16 ke le an 10 wicket pen chepa hai tetlu matha dun meme Pakistan atum ke cheng pen ke pathu heno pin posita me final ang deng chepa le dun longlu bonta India atum ke cheng pen kang tangkring pu atum semi final along kerem dun thu pame ke toss kere man par ta bowling lapen fielding ke meme ajok pu matha memelu ara do an atum sitame India kerem par e prat ajok aning ki pung lapen ningduk se amekri libung bang asonlu atheke semi final along England aphan parem si final along Pakistan aphan parem pen trophy runglong po posining chethe par piklu ajat sita non ke bang ji phaikuni ni phai cricket thom bhom kuru arani Pakistan lapen England ang bong angdung ke timate final pathupon po dhaniram teron pen ritarli ba birta Malong News Litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta